Čime se to bavite? Bavim se uzgajanjem mravi. Moji su mravi, ovo ugasim. Moji su mravi teški otprilike oko tonu. 608, dok je mrav mal, znači, on je težak oko 600 kila. A kad malo naraste, bude i 800 kila. Evo, ovo je sve vam jedan mravinjac, ali ne vidiš ti otale, treba nam izići. Mravinjac je, znači, 1,10 duluma. To su ti mravi rasni, znači, taj ti mrav ufati kola i izvrne neku kilu. Ti je mravi slabo ima ovdje, ali ja sam ovdje, imam jedan mravinjac i to uzgajan. Ako hoćeš da ti dol pokažem mravinjac. Hajde da to vidi. Gdje prvo vidi kako radi ovaj motor kultivator. Vidi, sam pali od prve od treće. Eto vidiš, tu je sve jedan veliki mravinjac, ja sam to sve zamrave, znači. Dole je rovača, dole ima mravi najmanje 1500 i svaki tjedan oni jedu oko 333 miliona tona hrane. 333 miliona tona hrane, to su znači mravi posebni, oni samo uništavaju narod, ti mravi. Oni to pojdu vam začas, to se pojde. Samo im doneseš 333 miliona i nema. Imaju 3 mrava su mi glavna, znači. Lijevi, desni i srednji mrav. Pa eto, ne znam nija kako bih im nazvao, uglavnom su mravojedi, znači pojedoše sve živo. Eto, jedan mrav, drugi mrav i treći. Svaki mrav ima svoj. Onaj mrav glavni, on ima 49%. Ovaj ovdje ima 51%, ali ovaj što ima 51%, on dijeli s drugim mravom, ima ovaj mrav oko 17-27%, ne razumijem se u postotke, ali znam 333 miliona tona hrane, oni to začas pojedu, njiha 3. Ovim malim mravićima ako šta ostane, ali mrvica ako koja ostaje, evo vidi ovo je ostalo za malim mravi. Eto ovo su sve oni pojeli, znači nema ništa malim mravima. Ajde, već džabe.